kata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikenda wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitwela mutani yenguma muitana ni baby kana abebo waku na indo regeto ligambeni wa date ya mvenyani womo mveoi tone vegusu ata kama sidani tawa Anthony Mwendoa numero bande wa Kaumoni Masako nokete mbenzi kubanda kendo dunia kwa masita nitawandani Tracy na nokete mbenzi kumanda kendo wa Thayu. Wewe hata ni museo wende hata nakwa ni museo. Kwa masita nitawa Anthony Mwendoa nakwa nitawandani Tracy ndano. Umetema numite Kitui bandu beta wakatulani kwa numite Masako bandu beta wai Kaumoni okete kokwe kata yeno kite kukumanda mundu nondo ni single yeah akwani okete omanda mundu ukalita single for how long? Ni single for the last 8 months ni single. When relationship ya mwiso kila chapeni yecho kenda mwatiana ni mundu sina inake ndai kiari ndai mundu tomo kwikalania na mundu na ndai na mbesa tena muti uwe wanda mundu na mbesa nenda mundu ina mbesa mundu kiari lakini mna mbesa ike vai na kwa relationship ya kwa mwiso ina mwitu tukala for mwaka omwe ya kwa ya mwiso ya avilondo mwitu usu nenda siana nyanya siana nyanya sionde ndai radio sia si umeva kwa wenda siana nyanya familia siana nyanya wina mbesa ndani we yani by the way ndina utavya ndani we yani babo mawe ya mwa receptionist hospitali kwa Masako receptionist ndesa kwa ya siana nyanya mwa etumata yake nundu mbesa isu sisa kwa ya siana isu nyanya wenda ono tukoma nye ninisoma lakini kando na kusoma ni dhani ndesie biashara yakwa biashara yako kata ni dhana duka ya saloon ninitasa sindasia makeup ni bakando boa mau view makeup kila kindu chonde auka biashara kwa kwete mbeza siana biashara sinye nundu niweka ni dhaini sustain yene ende na usoma kwa unye ni dhani comfortable o yene ende na usoma biashara sinye ni sustain ya na kwa wewe lambo kumaya anoni sustain ya anoni sustain siana isuna nangwenda no mipango yona ito pangile nesa wenua wona tata itatonya oje siana isuna but nye mipango akonye ni sino sile siana nana kini nye ndiye ndamundu kwenda kusia ija kibati muno wani timu no nginga ina ise tusiye yue ngejue anda tukata yu ngai ise tusiye yes lakini mundu nda siasia undu kusiasia na siane lakini kenda wina bina wasiana na nai tio thuku kana witi kilotwa wawe wakele aye nindi sota kenda na ndu ndo sia nyanya ukasia ina na kelonge ina ndi sakwetekela labda yune thanenya wambe na akayuka na itina wakwa kono ndi kilosia ina tinduku but na nditona lina vinosu ayuenda mundu umeuata Jinya nenda mundu umwe na mbesa ndio tabia na atio lana inakani kwithande na mbesa nenda mundu ina mbesa wewe ni stable na mundu presentable looks with your wasisa mundu sunda bwana ndisa kwenda mundu bwana so far ni presentable kana iwe hata ni temu thuku muno
lakini we presentable ndi muthuku na yu angela mbesa at least witha vala baile angela mbesa kwa hiyo ndina mbesa ibu kwa mbesa ndiye setondo no ende twako manela yambe ni so kumana kana wina mbesa yike kawete kindu kingi yu wete soda ka juice na presume ndo ina mbesa nondo wete juice juice yule wamenywende hai juice ni kutebe na biashara juice ndi nyusa biashara gote za juice na waka na kwata mbesa ngatho wakila ngwenda ni thiane mwane enye ni weka usuka kubaka ndumbwa wisi by the way kwikiambwa ni 1500 moko na saizi ndi na mupaka mao na maybe enda makeup kana dread sindo isu sithiana mbesa by the way kwa mundu ta kwa nundu nyendi na family no nye ni weka ndikana Huyu wanga yuna wakendo cheap muno kana retire. Of course kini cheap kwa imagine glass umwe na wembea wina mbesa yunelewa hata wina mbesa wese nende nambe na kuona teka wambiti sekindo kingita pork na onasi mundu wena mbesa but juice ayu ndangu yekindu cha mbesa mbinge na no ni muthenya nambe kumanana na yini sa kumanata kana wina mbesa uwite juice ndiye ndo imana kana mbesa wekindu cha mbe na mbesa na kwani kwa nenda mwitu tena mbesa ndo ndamundu tena mbesa kwa uwe nuwe ala umematengemea mbesa siaka ndina sandengeme nye ni mbesa siako already but ndiye site kila mundu tena mwitu tena mbesa na yue si utethi acha mbesa sia mwitu ketha wina siako kwa mahitaji make mali yaku itengeme wenda kuwe wenda kipiti chaku kitengeme na wewe ina mbesa siako na kwa ina mbesa siako na yusi yake isi awiyomo nake kunia mahitaji make na sisi akuisi awiyomo siako tise uteza siana sio utezi ya kipeti pala cha fail nyeva unditonende nyanenda mundu we ethani ni wake mahitaji makwa onthe despite na ethani na mbesa mahitaji makwa onthe ni mamundu usu unya ninya ngweza kukwata mbesa yusi ya kuithia ketha si magwe maimwe kuithia na kuyate nyene ni na biashara pai nyendi ndi ubo wasi ndo isi probably mena mbesa kama inase ni na biashara na nini sustain it niweka kuundiza kuiongela thino lo lazima wethe na mbesa mbeyanga wabala ninasi ushua ni kusustain it wa kanondo from makuisia ndiye nika ni kusustain it nondo ndene kane nisi ni sustain it ndizo mana nundu no ndi trap kana bayambe neto yekala imwe lakini nyene mwani nisi chama na ni kwithia we mwani eta mundu of course nyeta mundu ni mwani ndiko wenzebe kulikila bandu isawa point akele ndo mundu monge hata au mbesa ni mbesa ni sawa caring tachao utakanda jako ela to umani wano ndo ndai caring nenda mundu caring mundu wisi ni wake kunzuvio kundeta itase for example nanga umala banza nga mundu na njuku ni asimindi kwa niendo kunwa wale kukoka onethe ninye ni makosa ukandete anondo ni waku aye ndivo nenda mundu amthembo sindi caring nuko na wendu caring nenda mundu ni caring but mbona muneke huyu ukasumbwa na kwanza example okay eso yongeleka niononenga point ingi nenda yuko appearance no ndulangi skin color kwa yilie ndienda mundu we muyangu muno neni ndikwenda mundu muyangu nweze nikasetwa na tio muno nene iwa hata nene iwa hata we muyo konya ne muyo we muyo mundu nasenisia au ba uninyo ndo nlamuka ndo ito lamuasia yinye nena kila nene isu ingi onda bendi siene nena kila nene nyendi ndata mundu muyo sana lakini wendu muyo muno we chocolates at least no to siasena sikavana sianisia uko kwa langini sawa kindu kingi ni sasa kwa mundume ni mundume mwasa nyendi tikila ka mundu kakupi aiti akwewe hata midnight au ni ukule kwa nikogire ba unywa juice Maimbia juice no no mionete mitu kimbona. Nezi ni nywa juice niki. No no juice ndine somekwa ta kwa. Nezi ni menyu ya tao. Mama msikwa ni no kweli ukana kwa kweli. Ndiye ndi ukaba. Nondo ni sinukitwa kumanda. Kwa ala matavi kaanga. Nukitwa manda mpenzi na kwa uni wani kuikata kuni garamia. Sasa yuendano kenuke niite inuke no kani of course kwa yagu number 1. Last money no kaba. Mzino kweli.
kwele ula kinusu amazendi uenda amazina nisa daily ntito kitu minoka bani change diet kwa hiyo kinokiro kuchange diet wambika nesa nwanje diet lakini no juice pa diet beko vele unina yana no juice manywa onda mundu mangu hata yunye ni siasa munombe sana caring kedhandu na mbesa na kedhandu caring tuitona na kana mundume kwanza utekamana ndipata naki ndango kayo nyumba ikite sulawe yese kuthekamana kuunza ama ndamanyethete ndipata na ndo asu nda mwitu at least kwikiangwanisa ukwakiangwanisa utatite but timo no nangijue iyo utonetie mataka kuunza maki nawe kindu giki no lwe kuwet ndiendete mundu umne wisila step yani akili yake ta 1910 and we my evolve mas ngono na civilization kwa ndo mamba by the way no waze umeteba kaumoni and umaka umoni bado meo itina nundo yukuikio uwe kwa kuona ni kuikia nai lakini nye nikitengwa tundu ni yakwa na fashion na ye kumpendeza lakini waye kuelea ai ngweno nikitu sijini mwoni cha kwanza nye ndiendete mundu akili yake 1910 mundu wisilezeta wa kuya misini yunga utwa musini yuwe banga yuno milele musi wikite mundu ndege yangu according to bala wendete sasa yuye thiani ndete kanisani ndisa kuiki na jina nye nukito mantha mundu wenda nuke nikita dera na nukito mantha mundu nenge yu kwekia kwa bado no kuona nia ne kuona nia ntina mundu kaka nina mundu ndikio ai pagi ndo kiona nia bau kwekia kwa kwembonia image ya kuyo the yani maisha magu na masoma wikia niwezi kukuoni unike nundu umite kaumoni andu mkumita me 1910 yu mundu wezi mandu messenger noti by the way ni na miaka yana na miaka 24 ti miaka mingi muno ya mundu kwisila kana weyewe bubu ndibose we no kania ai na kwa ni thina wipa ni se mundu usiaigwa kumisieni ni wewe isilasiu akania bu akamanetu mamuka kwa chama kese kaleso maike ngwasi pikite kunondi ndio kitumi wisilu lakini mundu we wa umalo kile timu shamba aye ndra yako manja yuko twa kwa sia no change ngwa kana weto the yuga na ndiaku yae mundu ekiangwa kulingana na bala wendete you for example teka niende kanisa nizia nikite ngwa yako bikaku kindu kingi siasa kwa mwetu siasa sula na mumbele aku ndumbe ndesia muno su ondu nyenendete etu anene but we petit uba ndisikana no uwithio kiana kana kinu yukethati magu kwithio kuyane nye ndiza kwitukila kunene pambe waku ona ngekata ndisa ndiye njendo neneva kwa uwe bayundu landi ona ngaya nye mwene ndisa kwitukila kwenda neneva baitumisa kwa mbene ila nenda nani ndoka kubilana nengi ukaithio kanene bakwani bethi na mbithia ko ni ngombe tazo sitha wasikanwa sikathi uthinzwa yunye ni thibucha reliva no akuinza wendo kuithia zaya chao anakuya mumusi by the way na wembesa mundu ume na withia mundu ume koinza no yunye no ti kunwa kulakwa unone nebe bacho na kuwesisa mwene ni bado sana yune bado hata hii bado sana ndi bado ni sawa ni gani kwa kuwe sawa but kwako wewe bado kidogo wewe ndani na rangi ba nini tinye njende tendo nene Majue ama no sukai no ke kiamboai mana isianzu yesu yakwani kwa kake ndo tereka zuya kwani na charo kila mundu ethia na undu kwenda yo nango kilanga mwa kwanza yesu tinye nasa kwa nango kilanga mwa ai umunde nenda kwikala zuya kwa jili na ilite kala ya ili tie nundu ni mwaye kana ni chao nundu ngwenda nundu ngo yakwe kwenda nye ni ka nundu ngo yakwe kwenda ti undu mundu ngi kwenda babanza
Kwa hiyo ile ibeti ya Ndi kibeti ndinambo bikabotika kibeti mwa. Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi. Na by the way, wewe waenda kanisa hivi? Nenda ni Mkatoliki. Catholic? Yeah. Ulako ni wa Catholic. Kwanza nendete ando ma Catholic muno. Ine kanisa sio muno. Ni wa Catholic, ni seto Catholic ngani ya Catholic na nendete ando ma Catholic. Kwa hiyo tu abwana na kidogo. Ndio na kidogo but kama tu nende loi. Ayue. Yunga kwa mwai. Ngubendo hii maisha magu. Ombendo yata. Mundu ne nge maisha ndio bendo maisha ma mundu. Ngabendo maisha magu kethia peki ndo tenda. Nduka ndilika maisha ni magu ndio bendo ithia kindu kija kwendezia muno. Ondo kindu ekembeka nesa ugo nata. To ethio ni twanena nyanye netha ni mwanena kwi mwani nye ndiko na vyo thuku. Kwa uno makubaliano. Twanena nyana kuetikila na kwa netikila nye ndiko na vyo thuku. Yeah. Kwa u nyina nasi aningwenda mundu mwasa naona wi mwasa ni uba wa kanisa nonzia seno na tuendete kanisa limwe nye ndiko na vyo thuku. So far. Unakuwa iti ya kutindu kwa dressing code nengendo ambia wiki according to our cautions. Usuno seo. Unakoya ina drive kuelewa. Udu ya thugu mono to iba eva samuno. Otwithe na makubaliano. Lakini tutanamba thibu kwa kwitha makubaliano. Baba mbesa wale api wabanga mukotu kaumania cia nusu. Nomba. Aya kwa mbesa nina chakana kaumania cia nusu. Onunya naku ya ni uyani. Naku uyani. Nye ni uyani na at the same time no school ndokolwe. Because ni soma au short course. Nzo kusoma. Nina mini andi nalika uyani usinetha. Moko support kizomo ni chucha kubado na mbeza isi yakwa. Tuelewana na makubaliano na maseo. 50-50. You this 50-50 yale ukendi. Nona you are support na mina kosi nongwika. Yani whether if one supporting besa nini ni mkinani mini school. Nipo ndiko na vyo kuchumanisia 50-50. Nondo ni either wa take part kisomo ni chakwa. One day this yana ikata na soma huku kwa whether we were support muno aya bukwa ni kumanisa mbesa 50-50 at times ngoma sembesa nomba ndiko na vyo uni support ite kisomoni. Yeah. Aya ma ya sei witha we mo. We wasi. Nye ndinesa kunemia si. Kona kuna we ye ya fees bado. Nina kwa nina biashara light money ba fees. Ngeka mondo asu fees by the way mingi uona. Okay, that fees no we ye no ku support. Then after amina course ngi ndondele na biashara ya kuimandha we wako sio lawika. Support yana. Yokilania. Na ideas nzeo. Na kwa naona hii nzeo tindo. Na hii idea poa, idea smart. Ayuko utembete ba. Ndembete muno. Nizi kila kitu mani tembea muno ni chamu. Nengwa atando mekwenda tase kwekiwa voice ready kundu kwasa. So ngazinga make ya kuma makeup tase mundu na function ta harusi, graduation, nenda nga makeup. Ngwa ta clients kundu tofauti muno. Hizo netumite ndembea. Kwa hizi nende utembea muno enda koi kundu mpya kendo ngona sindu mbingi
Wanisi kana akuendete tukatembea imwe. Nako ninaendete kutembea sana. Ninaendete kuona kuthi kondo ndathi ngona sindo ndaona ngakomana na ndonda komana na nona yuta yuni no kabaila ambe na ina komana naku nendete kuthi sana. Kwandi radio kutembeza kila bantu balwendo hii. Ko ndiye ndo ibinda yaku kutembeza kila bantu endo hii. Tusherekee imwe. Ninaendete kutembea, yani kutembea twende no mana na sindu isu nyeni sawa. Na tutembee tukamana. Love pia kwikia nini ngwa mundume jisekana no change. Ndu jundu twana itha 2024 na bado yo kwa Air Force. Andu imumiuku. Uyu enda nundu 2024 yu enda mundume kiangwa siwa. Tia nundu 2024 lakini nundu sindu mwini sia vitiwe ni ibinda. Oyo ni ibinda yengi. Wani wakuthi at least ne ibinda withie. Ndikwa nakathani na mundu wa kuyama misini at least wibindwe. Nese nyikendo tona obindwa atachu. Nge utwa kaba mwenge tu ndo ndevesha kusakwa sindu izi wenda. Akandi utevesha kusakwa sindu iloenda. Ugo. Otutethaniti. Auwa na bagata. Auti bathuku ni baseo. Edo tethania. Tuyakana nesa. Yatu isikana. Wando itu no thibasa. Kuthi basa yitegemea yuyu ndu nawe mwene kana na kwa mwene nwisi pesa ingi twana kwithia mundu ayase no niko lakini mwambisia kethani relationship ndakola withia mundu ala mundu watabitie eka ala matemo watabitie ndu ne mundu akakuya nga support kisomoni chaku lakini wa mwiti kila mwambe yako ikwithia mwimwe uyithia ndakwetiu yani kula kukenga mundu ndiye umeasima wao. Kila mundu measiati wasoma kengana. Ainya kwa kila mundu menyendi nyene Ndwe kila mundu me lakini we mundu me we mundu me mundu we mundu me kwa unye ni si mundu me leto kuyai ngoko support ningo kwika uketikila lakini mwambia ni hapo mwe uyithia mundu asio then tawakita kukengo mwitikile na ngwa uyu pauna na minoko la yageni nimeke ashua ina ka kindu kila na utabia unya ndiye lao me nga utabia kindu ndiye ma okwikia na yuke dhanu umeke ashua niweka kindu kila watabia kele tukalawa inakoka kukalele kindu ndo tela isi mundu akole mundu uika kindu kila yani wamuya uni tukathipa ndo mukathi akuyai ndina mbesa inoka mutumia yuto no kolelo acha wethia wa mundu la uika isindisu we wanikele tukako Kendo kuzi yangu ya twakosana iye o kusia siana. Kwa mwatu anite. Mwakita kuikalania. Kwa hiyo already watu anite. Nundu kuikalania hata na mundu mukani mbakuni kumaanisha wa ikibeti. Chucha ikibeti chako. Ethia muikalaba mwe. Chucha ikibeti chako muka komba bandu bamwe. Aye ndia mundu aire bad. Twai obau, twai bakupe utwana. Mukambira ikalania. Uwe ndo aikala boyfriend au kwani? Njai kalania na mundu ni kala se uniweka. Uno ategemea ya ndi kutegemea hata yu. Kutegemea mundu mwe. Yani ukethia boyfriend yaku ni utethea cia uyu. Yes. No wesa undethe lakini nataka mundu agwe na mkola ile chu. Uwe mkola ile kwa ma caring na mbesa. Na kwa the full support system yakwa. Uwe ndo support wa kila kindu. Kila kindu lakini sangi ndo siasa ti lazima ngakuya nenda na nienda ti wene na metho support no ni the ready kunenga ngendi o depends ndi twitha twikalanĩtie niwe lakini inye kila nikia muno ni chucha yutu nene nundu twako manaba kila mundu kalite atena mundu na kutena mundu tukomene ba ungenge nundu maybe be character yako wambinda kana appearance kana kila without ombende yu kitongenga nikendombos ayendizo kukenga ndiye nize ndiza kumana uneneta uwe kana unenete kindi cha ubungu undizo manata na ninye nenete nesa kila mundu ndane nau ndizo kukenga na kwa indi nondu nyene nyata mundu wena withite kwa
mapenzini kou yangu ngudhani ready ku support kwa kila kindu bora we yumi ni yumia yani with the na hii yani with the na baluka no mbokelia lakini tu wa pesa lakini ti mbesa ni sitimu no timu no mbesa lakini maondo aso ngetha no wenda ka advice ketha be kindu wenda kwikanye no nenge advice mbona imbezo nene ye muno tasiwenda muno nundu ni zeti na bumise balani nai kuno mbesa ndana inasio ana aiona so but try nyendai full support kwa nyendi kwenda mundu mutembo swingi wenda mundu ina mbesa kabisa no wese onakutia wese ni mbesa ni nzeo mbesa ni nzeo kwa unu sio kimundu wake kalena mbesa Kila nda kala na mbesa no mando mbesa ukala ni nasio na nijongu kuya hii ndisa kuosa mundu me utena sio ndunge netina nuizi mbesa inongumya baba kwa saluni yakwa ndisa expect ngakukila sekile ndi wabaluka ndu kwikundunga netina ta mundu me wale tenda na kundu kwingi tona kumya mbesa nduke kwa receptionist yakuyiyoka nando ndisa to support twele receptionist yakwa ndizo to support twele ndo mbasi wakambe ya office you weke office weke mahitaji mako ma school to students wewe weke mahitaji mako hata mundu mkando kwa na yuju pesa society less na niwe bano mba probably yeah ingine buko kwa office kwa nizo kwa office uombe kwa office kidogo ndo nengia sei kedaro niweje bya office ninya nije bya na nindine sonene angewaya asima kumatuma mata kwa hivyo nye ndio nene angewaya si tukomanite batu weli unaona story si asima kwa hivyo ndo bali kila si asima nene awa maybe mweza kusonga mbe no zide to yisi ndu kana tukasonga mbe kana kikifika baili hata kwa nye ndi sonene angewaya mamkana ngethya kwa ndisika ndo na kana tusonge mbe kusanga mbe kuitegemea na kuwe mwene nundu njota bya ndo bakukenganga kwikana mayesa kulea Githa no ambapo dia we yako we receptionist na aiwo we sigo mbele dina budia we wako lakini ukweli ni wesu wa with the receptionist ndo isa kuungamia ndweli na kwanza yu angela family tumora mbonga ngelanye no mbonga ni nyoka ni sawa nwisi we weka wa mbongelanye na probability yongela siana we wa receptionist ndo isa kutungamia tena kwa mundu methia na bandu bengi bunkumia mbesa ndo isa kwaja ati salary yo through na kuongela nengi ndio imande ndonyo kwata mbesa lakini wewe yu yesilia kuongela sia kwa sio mbesa sia kwa yesilia kuongela wale nda yu yesilia kwithena kwa wale vya wongelete ti ya umboza nikenda wesilia kuongela no pa ile da bilu wale ya kwithia wongelete nikenda yu yesilia wa kwete mundu isindo isuwe na mbesa we stable nikilangu na nikitaona we mbesa zako no ziwenda nyendo nyena kwa nakutabia nina mbesa tia nienda mbesa zako lakini bayela nitona kwethia ni waku na bado ninye ngwitegemea nkabange kalaniwe kumbe zako iketha sisi yawe amo mbesa zako anisia kwa mbesa za mundu muka of course ithia cia mundu muka ya cia mundu methe wa mwa family ni cia kuna ndo mako mwisizi na ndo maku wambumia kwito wambete kwenyu na tweka waku na sene langu maybe ngosia ya mbesa isu ni cia ndo asumaku property yako osi akuisia kucheka kitai kalasio asia kumosi tumuita utethia kina isia yako nisia kwa nisia mawe makwa maybe biashara kwa yende ya kuingie kunebeba date isi no kana komanana mundu ba na nena nake mundu bangande kwenda uvo wa mbesa mundu muka kumunenga mbesa nyeva undi kuona nitona lakini ndi nduku munano wambu ya juice na no twanena ngane lakini kawila kuno nanda thukuma kaina mbesa ala ina komana ka mweli tu nane nako bala indi na kebuketia ala etu mewe amesi muno ala menda ikadila mume kou na kenda mbesa muno kou nyendio na kana otutethani nako kou no kambenzi na thani disappointed ondo dina kwata mundu langwenda we usiezia Mutongo TV
azuko ne mai mabio na inde wethi yakana metikilana kulea kwitikilana no isi kizungu twasia you can agree to disagree na inde asu mone mabango ende tukamanenge buso jingi yakuka ndene wa mbenzi na gwende usiaisia wa Mutongo TV uketho yenda ibuso yakuka ndene wa mbenzi tukia chaku chakwika no kutumesie twaku pisa waku na tutabio ngaleko yiba namba nilekuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete mono we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi